Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thara Achir tu Silian Sang Puya School Education Minister Pulal Chandamaral te John Paulson pani exam board se sunsom tura pun khom na siam lo thei ang ber tur le zurla te ve wana tur lir thei po tlan phalsak turin state level task force a thlenani ang ati Mame District Ramrishula Village Level Task Force Roy du te Win Khan Mame DC Dr. Rozamana Kom Kolasip DC Dr. Aisel Thanglenan COVID-19 Sri Lanka in Vietnam virang te screening gate malak na le khosang sangam malak na te ayan fia Shillonga Bethany damdo in Dr. tuk ina COVID-19 na wanga thi chung te mi poruk chu Win Khan COVID-19 an veiti mu chua ani School Education Minister Pulal Chandamaral te chuan Paulson pani exam board se chunchom tura pun khom na siam lo turin uluk taka ruam hana kalpe ni tur thu sein zirlai te veiwana tur lir theipo tlan phalsak turin state level task force an thlenani angati Pulal Chandamaral te chuan MBSC nimina Paulson pani exam chunchom tur thu an chua chungchang sein he thil he tun lai boro clearin engchen nge COVID-19 harsana om don ti hriat thiama hara zirlai tamjok in subject pakhat chau exam an lamma ba ka hun khirtak antong mek nen zilai no pangten hri om ti in exam lamma bak teril ruwa king bai ni atia giltina tangin ngai tona senga sol honi nuwa MBSC in Paulson pani exam chunjom le turin ro man asiam ta ani ati eme chungchang hin min pia chief minister howa council of ministers to home point soi hovin tha anti ni in Pulal Chandamaral te chona soya hemini veka chief minister howa political party sang ayo te MKHC le Komai po sang shuai tu tele khotlang shuai tu ayo tenen meeting an ya po hemi chungchang hi soi ho ni in kalpui sham tha an ti ni na soi Paul Sompani exam zo nan ni thum chau om to ti in khar ki pania Paul Sompani exam ma chon zirlai no pang sing khat sang ni zaruk pakko singa zirlai sang riat velin exam an zo mana zirlai sang ni zasari bor velin subject pakhat theu an na bak ani tun thani somni pani exam tura zirlai no pang sangli zakwa somthum pakwan oma April somni pathum exam tura zirlai no pang sang khazaruk somni pakhatan oma April ni somni pali exam tura zirlai zali somli paruk anam boka center somret pali exam hi chun zomani don ani Pulal Chandamaral te chon tun thani som pathum atanga tun kar chung ni tin tlaidar thuma tanga tlaidar nga thleng DDK aizol kal tlangim pol som zirlai no pangte tan science le mathematics online tutorial class tan ani tho soya voina tangin kar thlonin LPS wana tlaidar liya naktu ka tangin zonet zolbo ka chonudar nia chua thin ani tur thu te asoya pol ko zirlai no pangte tan po science le mathematics subject a online tutorial class chu kar thara tangin kar khata tan ti chua tu mani thu soi DDK aizol chon heng online class te hi an YouTube channel a engtik lai puwa zirlai no pangten anen thei turin an da don bok ani Longkrai district a tuna hripui lenga wanga in kharkhipna kalpui mek lai hian ni somni pani chung in hlona job card neten an hlo tur chu an bank account a thun sakan nia tundin hmuna mi puitan na tho thei ani lo wangin village council lam chuan borok om dana zirin na tho tur ero rom manna an siam don ani chung ko khosak har sa tak tak in kharkhip wanga na dang thok thei ro ten MGNREGA lo an la thei hian job card nete a chok jang khai hle ti adong tu ten longkai kan correspondent an shil ani Mga izuala Longklai Bazar ve ngami kani a hei shileng awang hian sumle pailama harsat na henga mo chen tok maila NRAGS noya sum kan lak hian kan harsat na enga mo chen chu min phusua kan lom khop mai kan sarkar kan ruai tu tele sarkar loi puichunga kan lom tak zetani Longkrai district a hian MGNREGA noya kumkal da chung khan ni za in hlona siamani a hlola pe kimlo ni somni pani chung in hlona chu tun hnai khan job card nei te bank account a thun sak ani Longkrai district chung a hian MGNREGA noya job card nei singthum sang ni zakwa somthum pakhat omin kumkal ta sangni sompakwa sangni somni chung khan ni za chung in hlona siam sak ani a DRDR project director P Marilyn Rol zakhum thangin Longkrai kan correspondent lang hetaral te shildanin in hlona tura poisa pek chho to hi vain cheng vibe samruk paruk no samruk pathum singret sang khatani heti la hian MGNREGS noya na tho hlo te po pen phal ani lo thu vein khan sarkar chon thu chu semina soinona tunlai COVID-19 rileng ma chon mek lai le chumi wanga mi puiten eibar zona konga harsan an to mek lai hian thingtlang mi puiten eibar le ni tin momo konga harsan an to lo nam job card nei te in hlo na hi tu main an po pen sector ni lova hemi chungchang hen district program coordinator district program officer block development officer program officer le khotina VC le VEC hruai tu te chu mani bial le veng thewa mala turin sarkar chona hriat tir ani Mizoram in Kharkiv chungin ti tur sang Union Ministry of Home Affairs in Order a chu zul zuin sarkar in aduan bela
agriculture kai noi man ruwa khol bungru pat te chadak lova lele man ani theinan heng bungro le pat zona dor le asiam thana hmun te hon tur ani a kong puidunga bungro phurli theilian siamna workshop le petrol le diesel pump te hon tur ani thingpui fe siamna hmuna te na tho chun zom ani anga a thok tu zat ve na thoka chhor phalani sanga khoi zor le achi sem chuana konga malak na te apa nga ya kalpui tur ani Mami District Ramishula Village Level Task Force Ruai tu te Voin Khan Mami DC Dr. Rozamana kom meeting a hian khosang sanga Village Level Task Force Ruai tu ten an mani huam chung thawa ram riven him na an tho dan le duty post an siam dan report pe in har san an to sang sang te soi ho zui ni a langkai group YMA president chuan erong bolage sa tripura lama laklu thin ti to pani ta ka wanga har san na an net asoya taite sena group YMA president point an huam chunga duty post som thum siam ni in henga te hian tlonga duty mi za som nga lai anom thu soi bok ele bar ni tin momo sang sanga har sana om theite clear ho zui in Sorkara tanga ration card nei lole sipai duty te tan ration chungchanga har sana an to thu tarlan ani a na thona wang le ration card nei lo wanga bu fire har san te tan hian velfai takazia kim DC office a thelu turati anni voin thut khoma hian ram riven na ngor le uluk taka kalpui mek zelan ilaya Thenom state atanga rui hlo lak lu tum an lo om thin chu engtianga malak chi nge ni angti soi honi a heng khosang sanga VLTF tenen hian ro mana siamin mani veng le kho thewa hetiang ti ching om te chu khungshan mai ni se antia hemi konga hian a huam chung VLTF te theu mala tura ti ania langkai group le taite sina group ramrishul van him na thok tura Mizoram sarkarin police duty turmi somseri epek bel te chu khodin munna zira an duty na tur siam rem ani thu kortha SDPO chon soibok chanchin thari all India radio aizol tanga puan ani kolasip DC Dr. Aislal thanglen na chuan COVID-19 Srilaka in Vienna na virang te screening gate malak na le sai phai sai pum not lim en thingthel book pui not chaltang lungmuat ni sa pui le serkhan village level task force duty te atlo a virang te village level task force ho to thren khattenen virang district gate a lir thei bungrapur phalna nga ka tangkhang engamozat in nga khom thin chu a him tok lowa an hriat thule a chin fel thei dan tur sai honi a DC chon ram re lir thei tangkhang omlova him taka tan tlang tir zung ani thei nan screening point siambela turte le lir theile bungro then khati thiang hlena hun tu ro manate po don felani to thu soi ani voin kolasip DC kai shwen no village level task force tlo chona hian COVID-19 Srilaka in Vienna thilusia tur poimote in shil non le ania khai thar chu konga har sanna omlo nan task force ten thona thane poimo thu soilan ani bok helai tlang dung khwate hi kong thatakina paltlanga Mizoram ta na kong pui poimo mamo sang sang chok lu na kong ani chho me ka wangin khome pui te point ri result tak pu zel turin DC chon khotang shoi tu te acha ani social media man sol thalo zia soini a thubel chen dolo the da lo tura injir tirte thu ziele soidana film kurtlan angai thu in shil shiat ani bok Kulasip district ta na siam relief fund atanga village level task force tan puna sum rohman te chu Voin Khan zonal executive magistrate te kaltanga sem chu ani Chakma Autonomous District Council Executive Committee Voin thu khom chon COVID-19 shileng awanga marsak state changa chakma tangkhang mek mani kholama hodu te boipui ni se antia mani kho hodu chakma te chon internet manga an chanchin kim chang thelu turania hei hi Mizoram sarkar hena thelu chon le ani ang silchar Guwahati le Shillong Mizoram House Liaison Officer te po biak po the ania lo hodu te hian sarkarin kai shwena asiam te thatakin an zom turani a an kholama an ho main aizola khungshan phot ani ang heti lai hian chong te civil SDO hova voina VCP NGO le sarkan hatok in don khom chuan chong te subdivision hom chunga in khar khim na chu tlema thadul shet ni se antia Bangladesh le Myanmar nen India na hmunat ero chuan khautaka invent na thoni se anti Shillonga Bethany damdoin Dr. Tukina COVID-19 awanga thi chungte mi paruk chu Voin Khan COVID-19 an veiti mu chu ani puan to angin Bethany Hospital Dr. hi thotan ni Khan COVID-19 akai ti mu chu ani hnu tukin Khan athia Chief Minister Conrad Sangma point tuna hiam mi somruk paria chu COVID-19 an kaim ti en fi to ani atia heng zinga hina chungte mi paruk chon COVID-19 hi an kai ti fin fi ani atia Voina chanchum mi te komna Chief Minister chon COVID-19 kai ne na loin doctor mi sang ni te chu hriat chen ani to atia state thenoma sample sample tamjok te sani thena turin an puina an dil thu soi tudin hmuna chu sarkar chon damlo ne na loin tok le heng mit atanga kai thei dang lo omte chui chu chu an tum berani atia Chief Minister Tommy puite chu chi ailo tura cha in corona task force po na thok tura tir an ni to atibok
tun trum hi marchaka COVID-19 awanga thi an om trum ni na ni a hemi mahen Assama Silchar Medical College Hospital a mi pakhat alo thi to bok ani chanchin thar cher ti topnan atlang pui School Education Minister Puyot Santamaral te chuan Paul Sompani exam board sai chun zom tura pun khom na siam lo theyang ber tur le zirlai te veiwa na tur lir thei po tlan phal sak turin state level task force a thlenani angati Mami District Grammar School Village Level Task Force Roy to the Voin Khan Mami DC Dr. Zamana Ko Kolasip DC Dr. A Lathang Lenan COVID-19 Sri Lanka in Vienna virang te screening gate malak na le khosang sanga malak na te ain fia Shillonga Bethany damdo in Dr. Tuk ina COVID-19 awangat hi chung te mi poruk chu Voin Khan COVID-19 and veti mu chu ani chu ti zong chu chanchin thar kan puan thei